gihapon na habang na nag-conduct sila ng inspection, hinabi na po sila generally ang atong mga school safe for occupancy. Okay. So ang ato na lang karon na ipaningkamutan nga tanan schools makover sa pag-conduct og inspection kay napata sa mga almost 80%, no? But then what I told already the city engineering is hopefully karong adlaw mahuman na nila or even tomorrow. I mean kay wala pa free klase ugma. Yes, So yes. that we can already issue or they can already issue the lifting of the suspension by Sunday. And that by Monday we can have already our face-to-face classes. Wow, sige. Kahit ng mga students karon naa sa panimalay. By the way, sir, ang school year for ang katapusang adlaw sa klase karong tuiga kanos agani, sir, before ang ilang Christmas break? It will be on December 15. That's their last day. Okay. So 1 week na lang sila if ever no mag face-to-face class. Anyway, Sir Ray, balhinta din sa atong gisgutan ganina nga topic. Dunay survey na pod gipagawas ang PISA, sir. As we know, no, 2018 ug 2022 survey, sir. Sumala pa sa maong survey, wala kunoy kausaban sa performance sa atong mga Pinoy students when it comes to math, science ug pagbasa. How do you react on this survey, Sir Ray? Actually, it's not a survey, ma'am, no? Results na siya. Yes, results. Hindi pa ito nga assessment. Yes, correct. In fact, na-conduct niya nga assessment. Performance. Again, last 2022, no, mga around May. And then, we found out that because our VP Secretary is very much eager to know the status bago sa iyang paglingkod isip Secretary of Education. He wanted to know kung unsay abilidad sa mga estudyante sa pag-take over niya sa Department of Education. O tuod man, nakita nato nga doon nagyoy mga problema nga mahitungod sa involvement sa mga bata sa test, no? Of which Davao Region is part of the assessment conducted by PISA. Taas gyud ang ato there are uncomfortable truths. Mga nagitawag na to, uncomfortable truths of Filipino students' low scores sa PISA. In fact, nakita na to, mubo ang math, mubo po ang science, mubo po ang reading. The fact also, pero ang nakanindot, ma'am, kay personally, makita na ko nga doon ang improvement po sa performance sa 2018 o sa 2022 sa mathematics. Doon na tayo increment of 2 points. Okay. Somehow, maka-relieve po siya. But then again, sabihin natin, malayo-layo pa rin. Malayo pa ang kailangan nating pagtrabahuin. Nga nung sir, asa ka na area ta medyo kinahanglan na tog ayuson, sir? Yeah, we will know after the conduct of the PISA in 2022, tungod yun na sa, if you remember, for the past 3 years, no, before the face-to-face classes na ata sa pandemic, we experienced learning poverty sa itong mga kabataan. We experienced also difficulties, especially in reaching out children in far-flung areas. Unya, doon na tayo gitest ani mga appeal ni ini nga mga estudyante nga naa sa far-flung. Okay, so appeal sila. Dili lao appeal ni sila tanan. So, ang pagpili ani random eh. Okay. So napay taga syudad, napay taga rural areas ng mga school. So we can see na doon nag-epekto ang pandemic o ang atong panahon sa pandemya, mga blended ang atong klase. Kumpara karon nga nag face-to-face classes na ta. So we need to double our efforts for the literacy of the students and math skills as well as our catch-up plan, no, to address the learning poverty. Yes po. If I'm not mistaken, Sir Ray, sakto ba nga ang atong Secretary sa Education, Vice President Sara, maghimo ta next year og every Friday we will dedicate it to reading? Yes. Fridays, correct? We call it catch-up Fridays. Okay. So tibok adlaw, sir, magbasa lang sila. Opo. Not necessarily nga tibok adlaw magbasa lang sila, but rather sa catch-up Fridays, it's not just only focus on reading. We include mathematics, we include science. It's a remediation. It's a remediation. Kung nakabantay ka katong nilabay nga summer, doon na tayo National Learning Camp. Okay. Doon na ang strategy para ma-address na to ang mga learning gap.
So Catch-Up Fridays is not just only purely reading. We also have intervention program for science, for mathematics para ma-address na to ang problema gyud sa ato mga estudyante. Ayan. So hopefully sir, by next year magsugod man ni siya January of next year. So God willing no, bawi-bawi gid ta ining mga areas. But of course, ingon pa nila sir, ingon pa of course sa mga teachers, ikaw mismo makaingon ka nga naagi estudyante nga naagi jay strengths napud day weaknesses. Pero ang mga taga Davao region murag maayo gid kay ta mo in English sir kay English proficiency taas man kaayo ta, no? Highest ta sa Mindanao and then second ta sa Philippines. Unsa may imuhang ikasulti mahitungod ni ini sir? Well, nalipay gid mi ma'am, no? Kami sa Department of Education headed by our Regional Director Alan Farnazzo na nigawas ni siya ang 2023 English Proficiency Index of International Education. Wherein nag-rank yun ang Philippines sa 20th out of 113 countries. Correct. Pero ma'am, doon ako i-share ni mo ni ini. Sure. Kinsa man ang gitest ni ini kay basin unya ang mga tana mo, mga kabataan ba ang mga learners ba sa elementary or high school ang gitest ni ini. Doon natin mga age brackets ni ini ma'am ha. Okay. It's actually a total of 55% female and 45% were male. Okay. Ang included ni ini. And then ang gitest ni ini ang ato ang mga Filipino age 26 to 30 years old. Nakita nato na. So katunan ni sila mga nakahuman na kanya professionals na? Yes. Okay. Of course, and we are proud because they are products also of DepEd. Okay. Yes, correct. Sila. They were developed, their skills, their intelligence, panahon sa ilang elementarya. Kay gituduan. We can see here, and we can see here the English proficiency taken by the participants online. That includes reading, listening, and speaking. And dili man tataw man kayo, ma'am. No? We all know, kita naminaw nga kaning Philippines good English speaker gini. In fact, not just only in Asia. Yes. Ang mga Pilipino nga mo enunciate, mo pronounce, correct. Ang mga diction, ingonana. So magaling gid ta diha, lamang ta diha. Yes. Nalang ta i-work out sa kuan sir, math, science, reading. Ayan. Dawato nato na. At the same time, kailangan din rin ma'am, ang among reflection ini is at the formative years, labi na ni mga grade elementary, i-develop na ginato ni nga skill sa mga bata. Okay? So, we are proud that after the result was announced, Davao Region ranks, ikapilagay ito ma'am, si Manibawaan? Davao Region, sir, for the Philippines, highest. For the Philippines. Okay. Highest ta, tapos second sa Philippines, second ta, Davao Region is highest. Opo. And then sa Mindanao, kita ang first. Highest. Opo. So, that's very it's a milestone already for the Department of Education. And it's good nga malipay kita niini nga ang kita nga Davaoenyo dili sa siyudad sa Davao, taas ang ato ang performance. Ayan. We have proved that we are English proficient and that out of the different countries, different countries, no? Kasi number 20 man ta. Out of the total number of provinces, dito sa Davao sa Pilipinas, taas yun ang atong rating. Yes. So, congratulations, sir. Nalipay gid po datong si government na ini, ma'am. Correct. Nalipay gid si Mayor Sebastian Duterte. So, it means we could compete worldwide, no? Aning atong mga taga Davao City, mga taga Davao Region. And of course, sama sa imong giingon, sir, it's because of our teachers. Kay di man may kahibaw mo in English, sir, kung may gituduan tong elementary pa mga high school. So, salamat sa inyo, sir. Kudos sa Department of Education. And thank you kaayo, Sir Ray, for your time. Ma'am, before pa ko ma'am, doon ako tayo mga efforts karon nga gina-workout. Okay. It's not just only that we will settle kung unsa ang nakakaroon na dawat atong results, but then reflective kayo ang resulta sa PISA. So mga na gina-encourage nako ang mga teachers nato nga and even our teacher training institutions to help us improve, particularly the competence of the teachers. Correct. Pero sama sa giingon sa atong Vice President and Secretary, it's not just only about intelligence that will somehow improve, but teachers should be passionate and compassionate, di ba? Tama. Kana bang naagid ang kasing-kasing sa mga maestra o mga maestro sa pagtudlo. Labi na nga doon natin mga kabataan nga
laging behind gihapon sa karera karon, no? Correct. Gihapon ang mga kalisod sa pagtudlo. Labi na natay mga kalamidad, natay linog pareha karon, no? Murag isa ka semana kita nagsuspend og klase. Yes, sir. Another thing is we have to focus more on bringing back our school children to prevent long-term absenteeism. Kanigid, ma'am. Kaning kanunay mag-absent ang mga bata. Agoy. Isa gyud siya nga naka-apekto sa performance. So we will do our best effort na ma-address namo ning long-term absenteeism. Because for me, even if we do blended learning, it's not enough. We have proven this during the pandemic and we know the results. Although we have a lot of strategies na gi-implement namo sa Department of Education, like blended, like modular, pero dili gyud siya sufficient. Kailangan gihapon ang teacher engagement. O gikatulo, ma'am, kaning protection from the exploitation due to socioeconomic status. We all know there are still a lot of children mga biktima. So we need to double our efforts and to help improve their learning at the same time. So isa po na sa mong gi-challenge karon, ma'am, nga i-improve po namo ang student assessment. Na somehow ang katong nga nag-take sa exam, at least murag pari-pareho po ang pamaagi sa paghatag og mga examination. Dili lang ta mo settle atong naanda na to, di ma'am, mga enumeration. Yes, sir. Lang. Kana murag hinay jud ko ana sa una, sir, ba mga enumeration. Pa-explain na lang ko, dili ko kabalo gid anang di kay kumayo mag-memorize, murag makasabot jud ko. Comprehension kaya na ko na, pero kanang memorize din ako na. Kay kabalo ka, ma'am, sa PISA man good. It's not just about memorization. It's more on critical analysis. So mao nga ato ang i-focus karon sa mga kabataan, analyzing sa mga magtutudlo nga ma-improve ang among student assessment. And we call also our private partners, labi na mga private schools, they will also follow suit, no? Mosunod po sila niini kay wala pa kay balo basin ma-involve na sila sa PISA. Sa sunod. Yes po. Sige, Sir Ray. Salamat kay Sir. Daghan kay migatun-an karon na sabta na mo, Sir, nganong hinay ta sa mata og daghan pag mga butang. But of course, no, we must celebrate sa tamaayo. Looking forward, Sir, na mapareho ta, no? Balansyado ang pagkamaayo sa mga Pinoy when it comes to excelling, no, sa worldwide na competency. Salamat, Sir Ray. Salamat and more power sa inyo, Sir. Salamat kaayo. Salamat po sa tanan naminaw. Opo. Sir Ray Nantes Solitario, Schools Division Superintendent sa DepEd Davao City.